mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icyenda 2025 urugamba rukomeye mu kirere cya Masisi, indege za Sukhoi 25 CH4 zongeye kugaragara mu kirere, ibyateye ubwoba abaturage. Ni mu gihe kandi mu barracks za FDNB na FRDC hari gutegurirwa indi migambi ikomeye ijyanye n'ikoranabuhanga rya gisirikare ni aviation de chaise, bikaba rero bijyanye no gukoresha Sukhoi 25 ndetse na drone de combat CH4. Ibyo tugiye kurabira hamwe turi ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi wa gatanu ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icyenda 2025. Ku murongo w'itumanaho turi kumwe n'umutama uri mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ugiye kutubwira byinshi ku bikomeje kugenda biba. Mutama, wiriwe neza? Neza bwana mumenyesha makuru. Yego, twirirwa nyamahoro tugiye kurebera hamwe frappe aérienne de précision iri gukoreshwa na FRDC. Turaza kandi kubwira abadukurikiye reconnaissance aérienne iri kugaragara, turabwire kandi appui aérienne rapproché gufasha ingabo zo hasi hifashishwa indege biri kugaragara mu bihe bice. Ni mu bice cyane byateye ariko neza yuko bikomeza n'ubundi kugira bice bitandukanye cyane nka teritwari ya Walikale. Turaza kandi kurabira hamwe ibijyanye n'ibiriko biragenda bigaragara missile air sor, bikaba ari ibisasu biterwa n'indege bikagwa ku butaka. FRDC iri kubirasa aya masaha. Turaza kandi kubabwira bombardement stratégique gukoresha indege mu kureba ibitero bikomeje gufata intera. Turaza kandi kurabira hamwe surveillance aérienne, turebera hamwe guerre électronique aérienne. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na système de guidage par satellite, uburyo bwo kuyobora ibisasu hakoreshejwe GPS FRDC yatangiye gukoresha. Ibi rero ni ibigaragaza urugamba rushya mw'isura nshya bitandukanye na bya bindi byagiye bigaragara mu minsi yashize. Turaza kandi gukoresha ibijyanye n'ibiri kugenda biboneka, tubabwira ibijyanye na armée révolutionnaire uko izasarambwe zihagaze, aho byemezwa ko izasarambwe ziri kubaka ikoranabuhanga rituma indege zitabasha guhirahira gukandagira mu kirere. Ni mu gihe kandi muri Demiap bamaze gutanga amakuru akomeye muri GD agaragaza ko izasarambwe zamaze kwitegura imirwano ikomeye nyuma y'uko abakomando barenga 2000 baherutse gukora pass out imbere ya Sultan Emmanuel Makenga. Ni mu gihe kandi abandi barenga 12 kuri bari kuri training wing aho bari guhabwa imyitozo ikomeye ya gisirikare. Karabaye tayari urugamba rukomeye rwatangiye kuko umutamaza kutubwira ko byifashe gute. Bimeze nabi cyane n'amagingo yanga biragaragara yuko biri bukomeze gukomera by'umwihariko, ariko uduce ubwo twabibwe ahitwa Nyenge, ahitwa Kitso ndetse na Hembe no mu nkengero zatwo bimeze nabi cyane. N'ubu ngubu Su-25 ndetse na drone za CH4 bimeze nabi cyane, ziracyagaba ibitero bikomeye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na artillerie ziri gushingwa mu misozi icungamiye Uvira, bikaba ibi byatumye abaturage bigenda gute? Abaturage bo bakomeje kugira ubwoba n'ikikango gikomeye cyane ku buryo hafi ya bose barangije gukinga bakava mu bijyanye n'ibikorwa byabo bya buri munsi, cyane cyane ubucuruzi ndetse n'ingendo za hato na hato biragaragara neza yuko zarangije guhagarara. Turaza kandi kubabwira arme lourde ndetse na arme automatique bivuga ko FRDC yamaze kuzana. Turi buze kurebera hamwe position stratégique uko bihagaze muri territoire dispute. Turaza kwinjira mu karere ka Masisi turebe iri kuba, turanyura kandi kuri zone fragment du peuple turebe iri kugaragara mu baturage, turebere handi kandi bijyanye na civile prise pour cible turebe uko bihagaze. Turababwira kandi digadase cardroxe nkuko bigaragara. Abanywanyi muze twicanire kuri page ikomeye turamburire hamwe izi page turebe imwe ku yindi, tubabwire
ibiri kugenda biba. Turaza kandi kubabwira ibivugwa mu buzima bwa munsi bw'abanyagihugu, aho bitangazwa ubuzima bw'abaturage ba Bujumbura buri kujya mu byago bikomeye, aho bitangazwa ko korera iri guca ibintu muri iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kandi no kwinjira mu ngamba zikomeye, turebe icyo abajejwe amagara bariko baratangaza kuri iyi ngingo ikomeye. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na deployment ku giti gira intangere mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kubabwira ko kugeza ubu ngubu ibikoresho bitandukanye byamaze kugera mu misozi ya Minembwe hitegurwa intambara ikomeye. Yewe niwe muvuye muri za nkuru z'urukundo, muze twicarane turebera hamwe ibyajya amakuru. Mutama tuyahere reka amakuru mbere ko babwira ibyo muri teritwari ya Masisi uburemere bifite birangunda bari bakomeje kugenda babyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, banabwire yuko muri Mwenga abantu 8, abandi 5 nabo 8 bapfuye, abandi 5 barakomereka. Ni mu mirwano hagati y'imirwi ibiri, iyi ngiyi nyine ya Wazalendo iherutse kurwana n'abazene babicishamo. Mu by'ukuri mwababwira uko bimeze, noneho tukaza tujya mu by'ukuri situation Masisi imeze nabi cyane, operasiyo zikomeje guca ibintu hakoreshejwe indege. ntacyo bitwaye Mutama. Ni ukuvuga ngo amakuru arimo angeraho, ngira ngo wenda twari twagerageje no kubwira abantu tubabwira yuko imitwe ibiri yo muri Wazalendo yagize guta igakozanyaho, ndetse bakaba bafite ikintu cyitwa isubiranamo ryo ku rwego rwo hejuru. Isubiranamo ry'Abazalendo rero ryatumye abagera kuri 8 bapfa, ndetse abandi 5 barakomereka. Uti byagenze gute? Yego, ni ukuvuga ngo ndimo nganira n'umwe n'ubundi mubare muri iyi sosiyete ya Wazalendo n'abayobozi babo. Ibi byabereye mbere na mbere mu kigo cya Mwenga, cyangwa se mu bice bya Mwenga, kandi mukuru wa teritwari ya Mwenga. Ubwo ni umujyi nyine, ni umujyi nabo bakunda kuwita umurwa, nubwo atari umujyi navuga ushamaje, muri Kivu y'Amajyepfo. Nuko rero abantu 8 bapfuye, abandi 5 bagakomereka. Uyu mubare ni umubare mu by'ukuri w'agateganyo, nicyo kintu nakubwira mbere na mbere. yego, kubera yuko bamwe haramenywa uko bimeze. Ibi mbaze yibutsa abantu mbabwire yuko ari imirwano yabaye ku munsi w'ejo tariki ya 18 Nzeri 2025, abo muri Wazalendo barwana. Ubwo ari imirwano hagati y'Abazalendo imirwi ibiri, ni uwo kwa Generali Marayika ndetse n'umurwi wo kwa Generali Nyakiriba. Ubwo rero abagize itsinda rya Marayika byari bimeze nabi cyane, bakutanye kwa Marayika, nuko cyane abagenzi babo kurangira mu by'ukuri muri uyu muhanda rutinasiyonali hapfuye abantu. Muri abo bantu bapfuye harimo abasivile, ariko n'Abazalendo, kubera yuko n'abasivile bagizweho ingaruka n'iyi mirwano ikomeye cyane. Ubwo nagira ngo iyo ngiyo nyibabwire ko ari mu by'ukuri update ingezeho mu kanya bigendanye n'amakuru twari twaragejejeho ku munsi w'ejo, ndetse no mu gitondo cy'umunsi twari twarababwira. yego, muri teritwari ya Masisi rero ibintu biracyakomeye, bwana umenyesha amakuru. yego, ibintu birakomeye. Tumaze no kwakira raporo ikomeye igaragaza ibyago bikomeye by'abagira ibyago muri izi ndwano zazindutse ziba mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa 5 w'indwi. Yego, mbere yo kubabwira wenda kugira ngo duhe iyo raporo, reka mbabwire ko ubu tuvugana mu kanya suko 25 iteye igisasu muri Bibwe. Ni ukuvuga ngo zari zisa naho zari zahavuye, cyangwa se zari zagabanyije gutera ibisasu, ariko ndakumenyesha ko mu kanya rwose hadaciyeho iminota 30 ngo wenda mbibwira abantu ko igihe twari turi gutegurira iyi nkuru neza igisasu kiguye mu gice cya Bibwe, ndetse biranavugwa yuko muri iyo minota hari nanone flash 4
yarimo igerageza gukora igitero cyaje gutera igisasu mu bice bya Nyenge no mu gace ka Kaembe, ariko ngo gatatu ikaba yagize gutya igashyira abasore b'inkorokoro rwose bemere, nuko bikaba ngo byayaye gusubiza inyuma aya madoroni. Gusa ni ibintu badafite mu by'ukuri imbaraga gutekereza yuko biragaragara ko FARDC ndetse n'abambari babo bose bahagurutse bahagaze kandi bavuga yuko mu 2023 bitagomba gutera imbere, cyane cyane ngo kugana mu bice byo muri teritwari ya Warikare ngo ntibigomba kubaho byanga bigira gutyo byanga bikunda. Ubwo rero bimeze nabi cyane mu midugudu yitwa Kasopo muri Oso Banyungu, naho bimeze nabi cyane, bigaragara neza yuko M23 ndetse na FARDC bashobora kuza mu by'ukuri kujya mu mirwano iteye ubwoba tutigeze turumva habe na gatoya. Nibyo nibiri kwa mugihe kandi urugamba rukomeje cyane, abitero bya FARDC n'abambari bayo bikaze bimaze guhitana ubuzima bw'abasivili muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru atugeraho bigaragaje. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta n'intwaro rusange ya Kongo rukaba rwazindutse rugaba ibitero bikomeye bakoresheje indege z'intambara, rukaba rutitaye ku basivili nk'uko rero biri kugenda bitangazwa. Amakuru agaragaza ko imirwano yazindutse mu gitondo cyo kuri wa gatanu ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icyenda 2025, aho ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo abazarendo na FDLR bateye mu gace kitwa Kasopo gaherereye muri segiteri Oso muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru arikomeza avuga ko uruhande rwa leta rwatangiye imirwano mu rwego rwo kugira ngo rusubize ibice AFC M23 yarwambuye birimo muri kariya gace, bikaza rero kuba byavamo imirwano iteye ubwoba. Abaturage batuye muri utwo duce bavuze ko haramutse humvikana urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ibyanatumye bamwe muri abo bava mu byabo barahunga, abandi bakaba rero bakomeje kugenda batatana mu mashyamba. Ni imirwano kandi yavuzwe igira ikitangazwa n'umuvugizi wa AFC ku rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka, wavuze ko uruhande bahanganye rwabyutse rubarasisha indege z'intambara zirimo izo mu bwoko bwa Sukhoi 25 drone za CH4 imbere y'uko iri huriro ry'ingabo za Kongo zigaba ibitero. AFC yari yamenye ivana ingabo zayo mu birindiro bya Kicanga Karemba zerekeza mu bindi bice nk'itwa Minjenje, Bibwe, Marembo ndetse na Mpeti. Kanyuka avuga ko ibi bitero byahitanye ubuzima bw'abasivili b'inzirakarengane ndetse kandi ko biri gutuma abandi benshi bava mu byabo bagahungira mu bice bitekanye. Ibyo bitero bya leta ya Kongo bikaba bikozwe mu gihe mu ntangiriro z'indwi bagabye ibindi bitero binyuranye mu bice birimo ahitwa Katobi, ahitwa Ruwara muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ibi uyu mutwe wa AFC wabisubije inyuma unakomeza kugenzura ibindi bice nk'uko amakuru yadushyikiraga icyo gihe yabisiguraga. Mutama rero urumva ko urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera. Ahandi byifashe gute? Ahandi muri Uvira, yego, bigaragara ko wenda mu by'ukuri urusaku rw'imbunda muri Uvira rwagati mu mujyi ntabwo rukiri rwinshi cyane, yego, ariko nanone wareba uburyo ki ingabo z'u Burundi zirimo ziradeployingamo muri uyu mujyi rwagati, bikagaragaza neza nuko hari imyiteguro ikomeye. Wabishanitse nanone n'ibirimo birabera muri teritwari zikikije uyu mujyi wa Uvira, cyane mu misozi ya Fizi, Mwenga ndetse na Warungu. Biragaragara neza yuko rwose ibyo harimo harategurwa ibidasanzwe, ariko ubu tuvugana umuntu yavuga yuko harimo ka kavuyo gasanzwe k'abazalendo, ubusahuzi, bimwe nyine bisanzwe. Umuntu yavuga yuko aho bihuriye na preparation ziba zakozwe n'abahanga mu gisirikare. Ubwo rero nabyo turakomeza kuza kubakurikirira
rero mu by'ukuri icyaba kigamije kirushijeho ariko ubu tuvugana muri strategique ni control yiganjemo ikijyanye na mapping yo gucungana ku jisho niko navuga, impande zombi zirebana ariko ntabwo barimo baratusha basatira cyangwa se binjira mu mujyi rwagati ngo habe haberamo imirwano. Birumvikana yuko imirwano ishobora kuba igiye gukomera ikigo y'amajyaruguru, ibintu bishobora kuba biri buze rero no guteka nanone twumva n'ibindi bice mu by'ukuri tutigeze twumvamo intambara, kubera ko nk'amakuru turi kugenda twakira aravuga yuko mu 23 yatangiye kuvuka bikomeye nubwo nabo basanga nabo batoroshye. mu 23 irimo iragenda ifata agace, ariko mu kanya kaje igisirikare cya leta Kongo FARDC kikaba kiragize gutya kikaba kirakisubije, ubundi nanone hakagira ibice bimwe bigenda bifatwa n'izi nyeshyamba za M23, ariko ubona neza yuko bifite nanone tageti yo gufata ibice biremereye cyane nka Pinga, ubwo ni muri teritwari ya Walikale. Yego. Walikale rero ingabo z'igisirikare cya leta Kongo FARDC zafashe agace kitwa Katobi. Yego. Agace mu by'ukuri nakubwira ko gafite strategique cyane ku bijyanye n'intambara. Yego. Intambara yatangiye ku munsi wo kuwa 15 ariko biza kurangira 23 isubiye inyuma, ndetse bikanavugwa yuko yagiye mu birometero bya kure, kubera yuko iyi Katobi nakubwira yuko iri hafi ya Meti kandi buri iri nko mu birometero bigera nko muri 18 uvuye mu mujyi wa Pinga. Yego. mu 23 rero yagiye hafi ya Meti, ndetse biza no kurangira binavugwa yuko rwose ngo yatakarije muri iyi mirwano, usibye ko ngo atari yo yonyine kuko na Wazalendo yaratakarije. Bivugwa yuko mu 23 yatakaje abasirikare 2, Wazalendo ngo igatakaza 3, ndetse ngo n'aba FDLR 4 nabo bapfiriye ahangaha. Hakaba harafashwe kandi n'ibikoresho ku ruhande rwa M23, aho ngo bafashe imwe ndetse na mashini gani 3. Ibi ngibi rero birakomeje kubera yuko abaturage baravuga yuko n'ubundi babona uko M23 iri kwikusanya bikomeye cyane kugira ngo n'ubundi yongere ifatiye Katobo. Yego. Urumva rero ibintu birakomeye cyane kuva ku cyumweru kugeza magingo anga kuri wa gatatu, bimeze nabi cyane muri ibi bice, ngo barashaka gufata byanga bikunda Pinga. Yego. Ibingibi birajyana rero nanone n'imirwano ikomeye cyane yabereye hano muri Berusa. Yego. Berusa habaye imirwano, ndetse biza kurangira hapfuye umusore. Nahoze numva bambwira ngo yazize yuko ngo mu 23 ngo yari ishaka kumutwarisha amasasu, ariko hakagira abandi barimo baravuga yuko ngo ahubwo ari Wazalendo ngo yamwishe, n'abaturage bamusanze mu ishyamba rya Berusa. Bigaragara ko mu by'ukuri muri ibi bice naho hashobora kuza ku bibazo bikomeye cyane, nimba abaturage batangiye kuhapfira. No kuvuga ngo abarwanyi barimo baraza bakajya mu baturage, ndetse abaturage bakabasaba ko ngo babatwarira imbunda cyangwa se amasasu kugira ngo bayageze ku rugamba. Ngo birumvikana no kuyatereza imisozi miremire yo muri ibi bice. Bivuze ko bari gushaka kubatwaza ko bari kubibakoreza ku ngufu. Yego rwose barimo barabibakoreza ku ngufu, yaba ari uruhande rwa M23 yaba ari n'uruhande rwa Wazalendo. Ubwo rero nabyo turacyakomeje kugenda tubikurikirana mu buryo bwimbitse. Andi makuru umuntu yavuga. Yego. Iyo mu nzira magingo anga zigikomeje kurira cyane abaturage bari mu bice byitwa Kasho, baturutse Nyange, abaturutse Winzi, ndetse n'ahitwa Rutsiku, hose ni muri Masisi.
yego, baravuga ko ubuzima bumeze nabi cyane muri Nyabyondo, ndetse ngo bakabona yuko inzara ibarembeje hano mu gace ka Somba Nyungu. Niho benshi barimo baravugira yuko bari mu kaga gakomeye cyane, inyuma y'imirwano ikomeye cyane rero yagiye iba muri ibyo bice nyine bakuvukamo. Situwasiyo rero urumva iracyakomeye mu by'ukuri, ntabwo byoroshye. Nubwo inyinshi ziganje ari iz'ubutasi, bikavuga yuko rero ngo zishobora kuza koherezwa izirasa cyane cyane, ngo zishobora koherezwa hafi n'ibirindiro bya M23, kugira ngo mu minsi yashize barabyivugiye ubwabo ko bari muri iyi misozi ya Uvira. yego, ariko urumva nawe ko byanga bikunda hagomba kubanza kugirwa ubutasi. Biranavuga rero ko rwose mu mujyi wa Uvira ubwaho harimo n'ama sub control room zihari, yego, ama control room matoya ahari arimo arakoresha izi ndege, ndetse izi ndege abantu bo muri Minembwe, abantu barehereye muri iriya misozi y'umurenge, baravuga yuko zatangiye n'ubundi no kugera muri ibyo bice. Byumvikane ko rero ikijyanye no gushakisha amakuru rwose cyakomeye hakoreshejwe drone. Ubu tuvugana hari na bamwe rwose mu bashakashatsi ngira ngo urayizi critical threats barangije kuvuga yuko Uvira ubu tuvugana ishobora kuza kubamo ibitero bikomeye. Bitaba ibyo ngibyo, ibitero bikaba byaba mu misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira. Ni byinshi rero koko nk'uko bivuze, byagenda kubiva imuzi n'imuzingo, ibishoboka cyane kuri drone zigomba gukoreshwa ahangaha, ubukana bifite n'ibindi bitandukanye, kuko amaraporo yari agenda yiyongera cyane. yego. Ubwo rero ngira ngo twakwinjira muri kariya gace nakubwiraga nako karangije gufatwa n'umutwe wa M23 Kalonga. Ariko kandi ikigaragara hafi ahangaha naho hari abasirikare ba FARDC bari barakoze repui strategique. ubwo wabwira ibiri kubera muri uwo mudugudu, noneho nkaza mbabwira ibya repui strategique y'igisirikare cya leta Kongo FARDC, bigaragara neza yuko ishobora kuza gusubiza imizi intare zasahamba. Nibyo, ni imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba kuri ubu. Rero izasarambwe zafashe bwa mbere umudugudu wahitwa Ronga, nyuma y'imirwano ikaze iminsi iri kuba. Umudugudu wa Ronga uherereye mu gace kahitwa Kahembe muri sheferi ya Bashali Mokoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ukaba wafashwe ku nshuro ya mbere n'abarwanyi ba M23 mu mirwano ikaze yiriwe umunsi wose w'ejo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025. Amakuru agera mu itangazamakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko mu masaha y'umugoroba aribwo abarwanyi ba M23 bagaragaye muri uyu mudugudu nyuma yo kwirukana inyeshyamba za Wazalendo muri iki gice cya Masisi. Ifatwa ry'uyu mudugudu rikaba rifungura amayira yerekeza muri Pinga, aho abarwanyi ba FC bari gusatira mu buryo budasanzwe. Iyi nkuru iravuga ko Abazalendo bihagazeho amasaha menshi mbere y'ifatwa ry'uyu mudugudu. Imirwano ikaba yabaye mu masaha y'umugoroba bikaza kurangira byanze. Uwatanze ubutumwa yagize ati imirwano yabaye ejo muri Ronga hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, ariko abanyuma basubijwe inyuma. Yari imirwano ikaze, ariko hagana nijoro ibintu byose byari bituje. Twabonye abasirikare ba M23 bwari ubwa mbere tubabonye mu mudugudu. Abazalendo bavuye mu mudugudu nyuma yo kwihagararaho, ariko ntihagira icyo bitanga. Uyu munsi umuturage wo muri aka gace akaba rero avuga ko ibiri kuba bitandukanye n'ibyabanje. Amakuru arakomeza yemeza ko habaye guhunga kw'abaturage ku munsi w'ejo muri imidugudu, batinya ko bagirwaho ingaruka zikomeye n'amasasu yaraswaga. Abarwanyi ba M23 bahise bakurikizaho kuganiriza abaturage babahumuriza kugira ngo bave mu bihuru bari bahungiyemo basubire mu ngo zabo. Ni mu gihe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere aribwo rero abaturage benshi bakomeje kugenda bongera kugaragara muri ibi bice. Uyu mudugudu wafashwe nyuma y'indi
myinshi yigaruwe n'abarwanyi ba M23 mu ndwi iheze nk'uko bigaragara. Biravuga ko rero kandi urujya n'uruza rw'abarwanyi ba FARDC rurimo kugaragara mu bice byegereye Pinga ku mirongo yose y'urugamba muri teritwari ya Masisi ndetse na Waikare. Bikavuga ko rero bakomeje kwitegura bidasanzwe kurwana, bikaba bihura neza nuko kugeza ngubu na Kabila yamaze gushyira hanze umugambi ukomeye kuko ashaka kugaruka ku butegetsi. Bamwe bakaba babona ko Kisekedi ashobora guhura n'urugamba rukomeye mu minsi iri imbere. Mutama wakomeza n'andi makuru. No kuvuga ngo rero ubwana umenyesha makuru byo biragaragara neza yuko atake imeze nabi cyane muri ibi bice bya Pinga. Bigaragara yuko bashobora no kuza gukoresha umugezi wa Ruhuru. Yego, umugezi mu by'ukuri usabanyiriza cyangwa se ugenda uca mu bice bitandukanye yaba ari muri teritwari ya Masisi ndetse na Walikare. yego, Bikagaragara ko cyane rero ahantu hari tagetezi cyangwa se hakenewe cyane n'umutwe wa M23 ari ikibuga cy'indege gitoya cya Pinga na ni kinini, ariko nanone ntabwo bavuga yuko ari ikibuga cy'indege mpuzamahanga. yego, ndetse iyo mirwano wumve ko ari no hafi cyane no aho yabereye, ndetse n'ibyo bice bikarangira bifashwe n'umutwe wa M23 ari hafi. Wumve yuko ari n'abasirikare bagera kuri 3 bakomeretse b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bagiye kuvurirwa kuri Hopital General de Pinga. yego, ndetse hakaba hari nabo bivugwa yuko bagiye gucumbikirwa kuri biro de district de Pinga bitewe n'uko bari bakomeretse, kandi nanone kuri Hopital batari bubashe kugerayo, ariko mu gitondo bakaba barangije kugezwayo. Birumvikana ko naho situation ngaha ntabwo yoroshye mu bice bya teritwari ya Masisi. uza winjira muri teritwari ya Walikare rwose biragaragara neza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, nubwo ari ibice umuntu yavuga yuko byiganjemo amashyamba ku buryo wenda kuzabyataka mu buryo bweruye bishobora kuzatinda, ariko biragaragara neza yuko M23 ifite gahunda yo kuza gufata ibi bice mu buryo bweruye. Usibye ko abandi kandi nanone bavuga ngo byashoboka ko ari uburyo bwiza bwo kujijisha igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo kikaba kitakira ingufu muri Sud Kivu, kandi ngo bashaka gufata umujyi wa Uvira. Niyo mpamvu rero iyi ntambara muri iyi minsi irimo iragenda ihindagurika mu buryo bugiye butandukanye. ni mugero mu yandi makuru ari nuko umuryango Human Rights Watch watanze impuruza ku bugizi bwa nabi ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo n'abarwanya imitwe ya Wazalendo bamaze igihe bakorera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi. Iyi ni impuruza uyu muryango watanze muri raporo wasohoye kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda 2025. Muri raporo Human Rights Watch yasobanuye ko abanyamurenge n'abatutsi bahohoterwa ari abashizwe kuba intasi z'umutwe wa M23. Uyu muryango kandi wavuze ko ubugizi bwa nabi bukorerwa bari abanyekongo bwarushijeho kwiyongera ubwo umujyi wa Uvira uri kuberamo imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana General Olivier Gasita ahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare. Iyi raporo iragira iti abarwanyi bazwi ku izina rya Wazalendo bafite aho bahuriye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba abarwanyi b'umutwe wa M23 barwanya umutwe wa M23 wafashe ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Impungenge zerekeye kurengera abasivili muri Uvira zakajije umurego kubera amakimbirane ashingiye kwishyirwaho ry'umuyobozi mushya w'igisirikare. Abarwanyi b'Abazalendo bahohoteye batera ubwoba, barashimuta kandi babuza kubona serivisi abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Uvira. Abatutsi abanyekongo baba muri Kivu y'Amajyepfo babashinja
babashinja gushyigikira M23. Umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch kuri Afrika Clementine de Montoyer yavuze ko ubugizi bwa nabi bukomeje gukorwa n'impande ziri mu makimbirane, bwerekana ko hakenewe kunoza guverinoma ibireba izijya ku gitutu cyo kurinda abasivili no kuharanira ko abahunga imirwano bagenda mu mutekano. Yavuze kandi ko impande zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zigomba kwimakaza ndetse zikareka n'iby'amoko. Bituma rero aho yagize ati impande zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zagiye zimakaza urwikekwe rushingiye ku mboko, bituma havuka ivangura n'ihohoterwa iryinshi. Ihohoterwa ryakozwe na Wazalendo ryibasiye abanyamurenge kuva kera bashinjwa gushyigikira M23. Human Rights Watch iravuga ko yamenye amakuru ya buriya bugizi bwa nabi nyuma yo gusuzuma amashusho ndetse n'amajwi akubiyemo ubutumwa bwibasira abanyamurenge. Barashinja kandi ingabo za leta na Wazalendo kuba hagati y'itariki ya 5 n'iy'umunani ukwezi kw'icyenda zarayiciye muri Uvira abana babiri bombi b'imyaka 8 zikomeretsa abasivili 9 bigaragambyaga. Ntacyo umuryango wavuze ko bwicanyi ingabo za leta zimaze igihe zikorera abanyamurenge. Icyakora watanze iriya mpuruza mu gihe abayobozi ba Wazalendo bamaze guha abanyamurenge n'abatutsi bari muri Uvira iminsi 10 nk'igihe ntarengwa cyo kuba bamaze kuva muri iki gisagara. Mutama rero urumva ko Human Rights Watch yasohoye amakuru akomeye, benshi bavuga ko mu gihe bajya basohora raporo nk'izi akarengane kacika. Mutama uratwumva? Ndakumva bwana mumenyesha makuru. Nari mvuze nti Human Rights Watch yasohoye raporo ikomeye, bamwe baravuga bati abari gurigori sora nk'ibi urwikekwe ndetse n'ubugizi bwa nabi byacika. No kubango byo ni ibintu byumvikana cyane ugereranyije nuko bimeze. Ubundi iyi miryango mpuzamahanga usanga kenshi na kenshi ishinzwe kubogama no kugira gute, ariko noneho yagiye ikoma urusyo n'ingasire niko navuga. Yego, biba byiza cyane ndetse na buri wese nyine wenda akaba yavuga ati ndagira gutya nikosora hanana, ariko tuvugana noneho iyi muruza yatanze ku bugizi bwa nabi. Nanone FARDC na Wazalendo bakomeje kugenda bakora ibyo ishinga. Nanone umutwe wa M23 minsi yashize nabyo byagiye bikunda kugarukaho cyane. Bigaragara neza yuko noneho ahangaha byibura babagerageje gukoma urusyo n'ingasire nyine, usibye ko nyine umuntu yakwibaza icyo byafekise muri rusange kikakuyobera, kuko usanga iyi miryango nta n'ibyemezo bidasanzwe ifata mu by'ukuri. Urumva situwasiyo rero ntabwo iba yoroshye mu by'ukuri. Ntabwo iba yoroshye kandi ni ikibazo gikomeye. Ndagira ngo rero tubwire kugeza ubu kubijyanye n'abarundi bari kuzanwa bihagaze gute? Mu mwanya numvaga amakuru benshi bavuga ko abarundi bakomeje kugenda baza ku giti gira intangere. ngo abarundi bo navuga yuko barimo n'abadiployingwa yewe no mu bihe bitandukanye, ndetse noneho byageze ku rwego basigaye bahinduranya n'amaperimetasiyo, bagakora amaperimetasiyo nk'aho Uvira cyangwa se ibice byo muri Kivu nabyo biri ari nk'imwe mu ntara zabo, kuko ubona ko abasirikari bamwe baragenda abandi bakaza agashira icyumweru, abandi gutyo abayobozi bakagenda bahinduranywa. Kubona umusirikare wari usanzwe uzi uyobora mu Gitega cyangwa se kujya kumubona yaje kuyobora muri Uvira, rwose si igitangaza, si ibintu bidasanzwe. Ibi bikorwa bitandukanye byo guhora nanone bajya gushakisha ngo imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwaho, bigaragara neza yuko ibegereza cyane cyane ibice bituwe cyane n'abaturage, bakumva yuko rero baje mu ntambara karabutaka. Urumva rero situwasiyo mu by'ukuri iracyakomeye cyane. n'amagingo y'aha ngaha biravuga ko rwose bakiri benshi, baracyari benshi, bari kuza byo bari ku kigero cyo hejuru. iyo umuvandimwe witwa Ndaruhutse Sebitereko, yego,
cyangwa se ukunda kwitwa Lazaro, aho yibukije abarimo umukozi w'Imana ngo bamaze imyaka 28 baguye mu minembwe. Ariko ibi bintu byibutsa nanone yuko ngo minembwe akomeza kugenda haba ikintu cyitwa ibitero karahabutaka. Yego, ibi bitero mu by'ukuri bikomeje kubabaza cyane abantu, bagahaye amakuru mu by'ukuri y'ibihe bimaze gushira imyaka 28-30 gutyo irimo iragenda ishira ngo abanyamurenge bamerewe nabi cyane muri biriya bice. yego, nibyo byongeye kwibutsa ibirimo birabera muri Rugezi, ibiri kubera mu Mikenke, ibiri kubera mu bice bitandukanye mbese bya Mwenda. Ku munsi w'ejo rero mu masaha y'umugoroba wa joro nabwo n'ubundi hongeye kumvikana amasasu yaturikiye mu Mikenke. Mikenke akaba ari agace mu by'ukuri navuga ko gatuwe n'abanyamurenge, ariko kandi bikagaragara neza yuko ngo ingabo z'Uburundi ndetse na FDLR zifite ikintu cyitwa uruhare rukomeye, ariko kandi nabo ngo bakaba bari kubikorera ngo kwirukana inyeshyamba z'umutwe wa M23. yego, byaje nyuma y'uko M23 ahangaha yohereje ingabo mu by'ukuri abarwanyi twatangiye no kumenya umubare wabaje kuhagera, bakaba bagira ngo kuri 200. yego, ubwo rero ingabo z'Uburundi nazo zakameje zivuga yuko byanga bikunda ngo badateze kuzava muri bice bya za Mikenke, Mugezi na Minembwe, kwagura ibindi bice cyane cyane muri teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Mwenga. yego, ibi rero bifite aho bihuriye nanone n'intambara karabutaka ishobora kuza kuba kuri uyu munsi, kubera yuko hari amakuru ahari avuga ko hari abasirikare b'u Burundi ndetse na FDLR ngo badiployinzwe ubundi mu misozi irimo cyane cyane amashyamba, yego, ahitwa za Miyanja, ahitwa za Migera, ahitwa za Nyakajimbo. Ahangaha hose ngo haje abarwanyi bakomeye cyane bo muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bishobora kuza gutuma n'ubundi bitatira cyane izi intare za Sarambwe ndetse n'umutwe wa MRDD twirwaneho. Ibintu navuga yuko biteye impungenge ugereranyije n'uko abaturage bari kubivuga. Mutamu, wenda ibyo byaba byaratangiye guhindura isura kuva ryari? Kuko mu minsi yashize n'ubundi twumvaga ko hari bimwe biri ko biragenda bitegurwa. Urebye uburemere mu by'ukuri bw'imirwano yo gutegura ndetse n'iri kuba bigaragaye cyane byagaragaye mu cyumweru gishize Kamena, ariko nanone muri iki cyumweru mu mpera zacyo kuva ku wa gatanu biragaragara ko harimo harategurwa ibintu bidasanzwe, kuko ngira ngo wenda unarebye uburyo Wazalendo yakomeje kugenda inacikamo ibice bifite aho bikuriye cyane n'imyiteguro karabutaka. Sinzi niba wamenye ibyaraye kuri Wazalendo. Oya, baherutse kwishyikiriza M23 harimo ndetse n'abana b'imyaka 15. batangiye no kwivamo rero bavuga yuko mu by'ukuri ngo Wazalendo ndetse n'abarundi ngo barimo barategura bikomeye cyane imirwano karabutaka. ngira ngo ukuriye abarinda komanda ya brigade yabivuze, ni n'abagaragajwe rwose na Lieutenant Colonel Wiringoma. ese Mutamu, aba bana ngo bababwiye amakuru akomeye cyane mu gisirikare ndetse no muri politiki hakoreshwa amayeri menshi atandukanye. Urashingira kuki wemeza ko bariya batangaje ko baturutse mu cyama cya Wazalendo ari ukuri, ko bitaba ari ibyahimbwe n'uriya mutwe ku nyungu bwite za politike? Hari ni ibintu byanashoboka cyane kuko bisa n'ibyavuzweho, ariko amasura ya batatu njyewe ubwanjye yego ndayazi. hari umwe nziwe muri teritwari ya Masisi ubwo merukayo, n'ubundi bari nabonanye n'ababyeyi be bavuga yuko bari baramubuze ariko ngo yasaga naho yagarutse. yego, hakaba n'abandi babiri bo muri Sud Kivu mu Mikenke n'ubundi ariko bakomoka mu bwoko bwa Furero. yego, mu by'ukuri ariko hari n'abandi
ntazi amasura yabo ku buryo byanashoboka yuko nyine wenda ari na propaganda mugani, kuko ngira ngo murabizi ko bijya bibaho cyane. Izi ntambara nk'izi ngizi zo hakunda kubaho ibintu byinshi cyane umuntu atanamenya, ariko turacyakora ubugenzuzi mu buryo bwimbitse. Nyemerera n'ubundi duhite tujya ku byatangajwe n'ubundi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe, n'ubundi ugaragaza izindi kesi ziremereye kuri FARDC ndetse na Wazalendo. Ubwo turagaruka tujyana ku zindi axe nawe tubwira ibiriko biribonekeza. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe yashimangiye ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bufite uruhare mu bugizi bwa nabi bukorwa n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ryiswe Wazalendo. Raporo ya Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yasohotse ku igenekerezo rya 5 kwezi kw'Icyenda 2025 iragaragaza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bakoze ibyaha bikomeye mu burasirazuba bw'iki gihugu, birimo kwica abasivili, gufata abagore ku ngufu no kwinjiza abana mu gisirikare. Umuvugizi w'ingabo za FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomisa yasubije ko aba basirikare batakoze ibi byaha, asobanura ko impamvu byavuzwe muri iyi raporo ari uko ubusanzwe bakorana na Wazalendo ariko ngo sibo babikoze ni irihuriro. Yagize ati FARDC baravugwa gusa kubera ko bakorana na Wazalendo, ariko gukorana nabo ntibisobanuye ko tubagenzura, kandi ibyaha byakozwe na Wazalendo ntibikwiye gushyirwa kuri FARDC. Umunyapolitiki Olivier Nduhungirehe n'umunyapolitiki Olivier Kamitatu wabaye Minisitiri w'Igenamigambi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, we yatangaje ko iminsi ntarengwa abayobozi bo muri Wazalendo bakomeje guha abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi ngo bave mu gihugu cyabo, bigaragaza uburyo urwango rwamunze iri huriro rishobora no kuba ryadindiza inzira y'amahoro. Kamitutu yagize ati ibihe ntarengwa z'amahoro bitangwa n'abayobozi bo muri Wazalendo basaba kwirukana abatutsi biragaragaza ingengabitekerezo n'urwango bitakihanganirwa, bisubiza inyuma icyizere cy'amahoro mu burasirazuba. Izi mvugo zishyigikiwe n'abayobozi bo muri leta zongeza urugomo, zigaharura inzira y'ubundi bwicanyi. Minisitiri Nduhungirehe akaba ashingiye rero ku butumwa bwa Kamitatu, yibutsa ko inshuro nyinshi leta ya Kongo yagaragaje ko ishyigikiye Wazalendo yivuye inyuma, nyamara iri huriro ryaramunzwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside ikomeje kugenda ifata indi ntera. Yagize ati birakwiye kwibutsa leta ya Kinshasa inshuro nyinshi yagaragaje ko ishyigikiye yivuye inyuma imitwe y'abajenoside ya VDP Wazalendo, itoteza, igahohotera, igatwika abofisiye ba FARDC b'abatutsi ari bazima, igatwika imidugudu y'abanyekongo b'abatutsi yose, igakongoka, igahabana intwaro kugira ngo bice abanyarwanda. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo leta ya Kongo ishyigikiye Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 irenga igasaba akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kwemeja Jenoside mpimbano itariki 9 ukwezi kw'Icyenda, ubwo iyi raporo yamurikirwaga akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abari bahagarariye guverinoma ya Kongo bagasabye kwemeza ko ingabo z'u Rwanda n'umutwe witwaje intwaro yo mu 2023 bakoze Jenoside. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya Loni n'indi miryango mpuzamahanga ikorera i Geneve mu Busuwisi, Rujene Bakuramutsa Manzi, yamaganye intumwa za guverinoma ya Kongo azimenyesha ko gushinja ingabo z'igihugu Jenoside ari ukurenga umurongo utukura. Mutamanga y'inguko watubwira n'ibindi biriko biragenda byibonekeza. Reka twinjirane nanone rero mu bice bitandukanye bya teritwari, cyane cyane ya Masisi ndetse na Walikale, naho wakomeje kugenda humvikana mu bihe bitandukanye atake z'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Yego, twababwiye igihe kitari gitoya yuko birimo biragaragara neza yuko
umutwe wa M23 uri gushaka byanga bikunda kuzinjira mu bice bya Pinga. yego. Amakuru twamenye hafi na paruwase ya Warikare hakizwe abasirikare bakomeye cyane ni kuri uyu muhanda route nationale nimero 3. yego. neza navuga ko hari ikibaya ariko hanyura n'umugezi cyangwa se bamwe banavuga ngo cyangwa kuko hari aho bigera hagasa nk'aho habaye ikiyaga cyitwa Loa. yego. hazanywe abasirikare bakomeye b'u Burundi bivugwa yuko bari gutanga ngo n'imyitozo karahabutaka. yego. imbere neza rwose y'uwo mugezi hagati nyine y'uwo mugezi na paruwasi ya Warikare y'abakatolika hari abasirikare bakomeye cyane bivugwa ko harimo n'abayibu special force b'igisirikare cya leta Kongo FARDC. gahunda rero ngo ni ugutangira no gutangatanga bikomeye cyane aho umutwe wa M23 bari muri uyu muhanda wa route principale nimero 529 bivugwa yuko barimo baraza mu by'ukuri ngo baturutse mu bice bya teritwari ya Masisi baherutse kugira gute kwigarurira. yego. ubwo rero biravugwa yuko mu by'ukuri hari ubwoba bukomeye cyane mu bice nanone byitwa za Myenda, ahitwa za Mubanda, ahitwa za Wenga, ahitwa za Mutongo ndetse na Angola. tutibagiwe n'agace kitwa Mitusenga hano za Mutakato ya kabiri ndetse na Mutakato ya mbere. bigaragaza ko ari ibice mu by'ukuri ngo bishobora kuzanyurwamo za Tebero ndetse n'agace kitwa rwose Bunesa. ubwo rero turacyategereje mu by'ukuri kureba aya makuru kuko arimo aragenda bigaragara ko byanga bikunda ashobora kuza kuba ibintu bidasanzwe. M23 ngo iri kwataka bari kudeployinga, hari amakamyo agera kuri 3 aherutse kuvugwa n'ubundi yitiriye mu bice uzamukiye za Kabati ukazamukira mu gace kitwa Limangi Kasuka werekeza mu cyo kitwa Ishunga. bishoboka ko n'ubundi biranga habinjiza neza muri Warikare. yego. hagati aho rero mu yandi makuru Mutama ngira ngo umukobwa cyangwa se umudamu witwa Major Claudine uramuzi wagiye ugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga yambaye umwambaro w'iza Sarambwe. kuri ubu rero yahawe inshingano zikomeye nabyo twabibwira abadukurikiye. yego nta kibazo. yego. ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 MRDP twirwaneho ryagize Major Claudine izaho bamuhaye rero kuba yaba umuyobozi w'ibikorwa bya polisi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. ni amakuru dukesha bamwe mu bagize ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho aho bavuga ko izi mpinduka zakozwe ku munsi w'ejo kuwa gatandatu igenekerezo rya 13 kwezi kw'Icyenda 2025 nk'uko bivugwa n'abagize bati Major Claudine yagizwe S1 wa polisi yose ya AFC bivuze ko ashinzwe imiyoborere ya polisi mu bice byose byabohowe na M23 AFC. Claudine wahawe uyu mwanya muri polisi yari umusirikare w'amba 23 kuva mu mwaka wa 2022 aho yari afite ipeti rya majoro. yageze mu gisirikare avuye mu mutwe wa twirwaneho akaba yarayigezemo mu mwaka wa 2020 nyuma yaho atabaye bene wabo b'abanyamurenge bicwagwa n'ihuriro ry'ingabo za leta Kongo mu bitero byagabwaga kuri uyu mutwe muri 2017. izi mpinduka zikozwe mu gihe AFC MRDP peruka gutangaza ko abapolisi bayo batangiye gushyirwa mu bikorwa byo kurinda bene igihugu bo mu bice igenzura. muri ubu hari umutekano usesuye hari nyuma y'uko abapolisi bashoje ikosi ibamazemo amezi 6 ndetse umuhango wo kuyisoza iri kosi wayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe ma 23 General Emmanuel Sultani. Mutama, polisi ya AFC kuri ubu irakora ite? Abaturage komantere bayifiteho nigiye kugeza ubu. Biragaragara ko polisi
polisi ya AFCM 23 ndetse yanatangiye imirimo yayo. yego Irakora cyane cyane ibikorwa byo gucunga umutekano, ariko cyane muri sosiyete sivile niko umuntu yavuga, kubera yuko ntago ari abapolisi bajya ku mirongo ya mbere y'urugamba ngo bajye kurasana mu rugamba. yego Bigaragara ko cyane cyane ari gukorwa organisation by'umwihariko n'ibijyanye n'imihanda, ingendo, transport. Bari kugerageza koroshya urujya n'uruza uko byakorwaga. Bigaragara neza yuko biri guhinduka cyane nko mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma. yego Ikindi ukabona yuko ibijyanye no guhuza inzego za sosiyete sivile ndetse n'inzego sinzi nimba umuntu yazita iza leta mu gihe ari inyeshyamba ziyoboye ibi bice, ariko uko byasa kose hari uburyo nyine bayoboyemo. yego Biragaragara neza yuko biri gukorwa mu bijyanye n'umutekano wabyo, biri gukorwa n'abapolisi, kuko n'ibice bikoreramo amagereza n'abapolisi bari kubirinda. Ibice bikorerwamo cyane izi nzego byakomeje kungora kuvuga ngo inzego za leta, kandi tuzi ko ari inyeshyamba zihari nko kuri guverinora ndetse n'ahandi bo baharinda. yego Ndetse n'ibice bimwe ngira ngo wumvishije ikijya kumera nka banki zafunguwe muri Bukavu ndetse na Goma, nabo ni uko bigaragara ko ari ibyo bikorwa bigiye bitandukanye bagiye barimo, ndetse no ku masoko n'ahandi. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Bwana mumenyesha makuru, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha kuri dukurikiye bwa mbere tushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Stravista.